the gracious Joarete Impeta niyo kamanyiso ka rukundo yanjye n'ubwesugwa bwanjye ahariwe mu izina rya Patiri n'irya Mwana n'irya Mutima Rukwera. Nitusima Ruhanga habe kichoncho cheka, nitusima Ruhanga habe kichoncho cy'obushwere obuli kwera bw'abagore bitu Deogratias na Margaret batunjire bakatura kandi bakajaguza erizoba twijaha okukwatanisa nabo kusima Ruhanga habwe cyesimo cy'emyaka 50 omu bushwere obuli kwera entasime buro wajiha twongere Ruhanga engaro. Nyowe Deogratias ninkundiwe Margaret okumuri omukazi wanje nindagana kuba omwesigwa hariwe omusinge n'omunaku omumagara marungi n'omundwara nenguma ninkunda nkugirira ifubo amagara ganje gona. Nyowe Margaret ninkundiwe Deogratias kuguma oribanyi nindagana kuba omwesigwa ahariwe omu businge n'omunaku omu magara marungi n'omu ndwara ninguma ninkunda ninkugirira ifubo amagara gange gona.